Iya, baik. Hadiahnya langsung kasih Pak. Terima kasih hadiahnya. Baik banget Karena Upline. kita benar-benar baik hati dari Upline Pensil 2B. Ya, dan kita langsung akan melihat penampilan nomor untuk penampil pertama, Hadra Albanjari. Baiklah hadirin dan dewan juri yang kami hormati, inilah penampil pertama Miftahul Jannah. Rasa lek, tegak lek. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin sekalian, inilah penampil pertama kategori Hadrah Albanjari, Miftahul Jannah. Elek asem. La ilaha illallah. La ilaha
قبل الوصول ولواء الحق على بالكون العقول قبل الحصول ولواء الحق على بالكون للعدالة والإيمان السلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن السلام سلم يا سلام نور الوجود بالقرآن قبل الحصول ولواء الحق على بالكون قبل الحصول ولواء الحق على بالكون للعدالة والإيمان. Baiklah hadirin yang berbahagia.